Praise the Lord. God is good. Is God still good? Okay, God is good. And all the time. Amen. There were three things. Noah lava le whanau. Au amataina lava ia le. Au ngā mea le. Au talvou. E tolu lava mea pia ona o Noa le nei. Ai le amataina le sauninga le nei. Ne nei a fiafi. Every day. Ke mi uma lava o. Whai makua au ngā mea e. O mea lava ia tolu o te Noa le au talvou. Me mo le file mu. Mangaloai, melon too. These are the three things that we need to get ready for Christmas. Mai lava le amatanga o nga mea whanau. Haso uma, au whai matanga mea. We are always reminded, what are the three things that we always talk about? The most important three things. So we are getting ready to welcome Christ in this world. Oh, amen. Holo tātou sau niuni e te whatetalina ia Jesu Kiriso le nei i le nei lau lagi. Amen. Hawa o na o ia, this is our hope. Amen. It's Christ. Jesus Christ is our hope. Amen. Amen. The stars only shine.
time ago begins the story of a baby that most of you should know. His dad's name was Joseph, and Mary was his mom. This baby was very special. He was God's only son.
turned away by keepers of the inn, telling them of no place to stay. Now Joseph, he insisted that his wife had some place to stay. The keeper told him of a stable with animals and hay. Mary and Joseph's journey ended in a stable filled with hay. It was there that Mary gave birth to our King on this day. Some angels came from heaven and began to sing to the shepherds in the fields below. Tidings we bring.
As the angels told a shepherd, a Savior was born at last. A bright star lit the heavens to light the Magi's way to the baby in the manger who was born on Christmas Day. They said, be not afraid, for born on this day, born to save is Christ the Lord. Shepherds watch by night, when an angel appeared from on high, and said, be not afraid, for born on this day, born to save is Christ the Lord. And all who gathered around him rejoiced and praised his birth. For the King, the babe, Jesus is our Savior here on earth. So as we celebrate Christmas with presents, gifts, and more, remember we have a Savior giving us life evermore.
Virgin Mary was his mother. And Joseph was his father. Pure white hands came from above. They were guided by the shining star. Jesus,
to close with saying Merry Christmas to you. Your man we like Christmas. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Gracefully broken. Yeah, President Abe Churchill for the event of Matzah, but didn't have a fight. They just wanted to show and bless our church tonight. Amen. God will break you to position you, break you to promote you, break you to put you in your right place. But when He breaks you, He doesn't hurt you. He doesn't. When He breaks you, He doesn't destroy you. He does it with grace. Anybody been gracefully broken? Thank you, Lord. Thank you. So, Father, tonight we're broken before you. Thank you for handling us with grace. Just lift your worship right there in this moment. All I have in these hands and multiply, God, all that I am and find my heart on the altar again. Set me on fire, set me on fire. Come on, sing. Take all I have in these hands and multiply, God, God, all that I am and find my heart on the altar again. Set me on fire. Ask Him, set me on fire. Here I am, God, arms wide open, pouring out my life, gracefully broken.
God, arms wide open. I'm right here, pouring out my life, gracefully broken. But before I turn it over to Pastor this evening, I just wanted to acknowledge my team, my leadership team, for their hard work for this whole year. Le macho fatasi foi mai macho sui chai chai, chai cholo I ngaluenga boy. O le macho falo tusi le fine ya Mili, come on. Ya le fine ya Mata. Ole tua, ya ole uso ya Chavi. Ya ole ya museo Lua or Liu. I just want to acknowledge you for their hard work, for being here every day, and for being with y'all, supporting our youth. Le ngata lea te fie whaftai fo inai mātua e loa wai mai pēr I te mio o whaiei ia o ngā mea al whanau. I lato support ino fo le whanau. Ia whaftai fo ia te o tō mātua, le tūlei mai no tō whanau I mea o lau tō vō, whaiei lea aso, ma lea aso. Ia tau le familia le tua le lea fiafi ia tuina atu le sunga le whawhianga lea fiafi mai se pati mo le tua. Ia le tua le fiafi. So mai statu pati mo I le au te le vau. Tai atu. E mo le atu le whawhitai lau sunga dak maliu ia mo tō umalawa na ngā lulu le lea fiafi mo le polo kalama le whanau. Tauna ianga le leima ia whamanuia le tua. Via le li o mawhau lava le nei aso. Langa ia lava le tāua le aso le nei. A e bava ai lo loto iai. E le tiua le au wharasaio ma le au sātu kaio. Ona te ia o onga Yesu. Leanga fo I leo wa susulu mai le malama I le pongi sa. Amene. Ana le fio mai le tua vea ia matangata. Ele o mai se malama I le pongi sa le lalolangi nei tātou te iai. Au te whaftai I le tua. O le mea alofa le tua o liu tino tangata le lokou. O Emanuelu ia te tātou le tua. O te whaftai la I le tua lona alofa, lona anga le lei ia te oe, ma au I le fiafi le nei. Lea ua manino le tātou vaai le mea tātou te anga iai. Le anga I le tātou no whanga le nei. O lo tātou vava ai atu le ola e whaavau. Ana le fio mai le tua vea ia matangata. E tātou te le ba ai atu I le mea le tātou te e anga iai. E whaifua tātou me whai. Ai whaaftai o na leua maua le tātou wha moe moe. Ma le taunuunga o le mea tātou te anga iai. O le veinga la I le tua ma le wha manu. Ia te ia. Ona o Yesu Keriso. E mai tātou pati mo Yesu nei fiaf. Ia e maua se kirisimasi I matanga o fie. E le o mea o le lalolangi nei. A o le sinyo mea uma. Ia e maua Yesu e vea mali I mawhaola. I lau o langa. Awa o ia e mali e ai oe. Te fiu e whaantau mea le o langa nei e toi mana au fo iai ma koe mo o iai. Amene. Ia hao le atua e mali ai o tātou loto.
Ia tauna ianga le lei le tua mai whamanuia le tua. O le si mea fona le e manaia tele a tau o se mea e whanau mai tu tonu al autara vau o tatu e ka le sia. Le lau whailo atu le fiafene nei. O ni le ngori tengi lea. Le finge leo ai foina lo vailosa. Tara. Come here. Na o maua le whamatalanga i le mātou whongo. Mātou whongo ai ma le taitai o le autara vau o le tātou section. And they were really inspired. Onga o le mele whai e taira. O le whai e taira le lato whongo te talo. They have devotions every morning before they go to school. Amen. E mānei tele le tūlanga lea. O te whawhtai ia I mātua, whawhtai taura, ia tauna ianga le lei le tua. You continue doing that. Amen. Masato pati mo taira. Ia le lei. E a whana le, e whamalo sia fo nisi o tātou whanau. E oe, e support le a whonare le whonga talo le whai e la uriria I tai a uma e le I oe le a onga ma na ia tele le tūlanga lea ia tauna ianga le lei e iei se me le lei ua whanau mai te tonu e tātou e ka le sia ia le lei ia wahonga ia me ia awa i le temi o le haonga sa ia ma whalongolongo I le upo le tua tauna ia whamanuia le tua ia te o nei fiafi. Ono swafo Yesu la data wifo matalo. Whaftai lava le tua le nei fiafi. Tu mawatu ia te oelo lava viinga. Whaftai ia te oelo whaonga ina le autalavo le tua le lato polo kalama. Whamanuia ia te I lato, whamanuia I lato ana iai le fiafi le nei. Tu mawatu ia te oelo lava viinga le tua tamai. Ono swafo Yesu. Amene, ma amene, ma amene.